Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi Rabbil Alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babun utawi kiku bab al halalu utawi halal iku bayyinun pertelo jelas tegese wadihun zahirun muttadihun la yakhfa hilluhu. Al halal utawi perkara halal iku bayyinun jelas, wal haram utawi perkara kang haram iku bayyinun jelas, wadihun pertelo ampun pada oning perkara se halal benjuken pada oning perkara se haram. Wa bainahuma lan iku tetep ing dalem antarane halal haram umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang serupa samar. Umurun utawi pira-pira perkara mustabihatun kang samar ay ghairu wadihatil hilli wal hurmah, tegese gak jelas halale ya gak jelas harame. Tapi yo sebagiane wong ndak sekabehane menungso, ndak sekabehane wong, ndak sekabehane wong. Ya ana wong sing pancene ngerti nek niku adalah barang sing syubhat. Tapi ba'dun nas lan akeh-akeh menungso niki yo gak ngerti. Gak ngawruhi nang kene napa mustabihat niku wau. Faman mongko utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man ma ing barang syubbiha kang den serupaaken apa ma alaihi ing atase man faman mongko utawi sapane wong taroka iku taroka lamun ninggal sapa man ma ing barang ninggal ma ing barang syubiha kang den serupaaken apa ma den serupakno alaihi ngatasi eman minal ithmi nyatane saking dosa kana mongko ana sapa man lima maring barang istabana kang pertelo apa ma ono iku atroka luwih ninggal khabari kana kang ono sapa man lima maring barang istabana kang pertelo apa ma iku atroka luwih ninggal sapa si man. Waman lan utawi sapane wong iku ijtaro alamun kendel wani sapa man alama ing atasi barang ya syuku kang mamang sapa man fihi mamang ing dalem ma ya syuku. Wa man lan utawi sapane wong iku ijtaro alamun kendel wani sapa si man alama ing atasi barang ya syuku kang mamang sapa man mamang fihi ing dalem ma
minal ithmi nyatane saking dosa, au syaka mongko parek cedhek sapa man parek ayyuwaqi'ah ing yen to tumiba sapa seman ayyuwaqi'ah ing yen to tumiba sapa seman tumiba ma ing barang istabana kang pertelo apa sima wal ma'asi utawi pira-pira maksiat iku himallahi dadi larangane Gusti Allah. Wal ma'asi utawi pira-pira maksiat perkara kang den larang niku iku himallahi napa niku dadi larangane Gusti Allah. Man utawi sapane wong iku yarta lamun angon sapa siman haulal hima ing dalem napa niku haulal hima ing dalem kiwa tengene larangan haulal hima ing dalem kiwa tengene yakni sekitari bumi larangan ing dalem antara ing dalem kiwa tengene larangan yusiku mongko parek sapa man parek napa niku parek cedhek yusiku mongko parek mun warek kenyang yusiku mongko parek sapa man iku ayyuwaqi'ah parek iku ayyuwaqi'ah yen to tumi man utawi sapane wong iku yarta ulamun angon sapa si man haulal hima ing dalem yen to tumiba sapa si man hu ing al hima. Bashir radhiyallahu taala anhu wa ardhah qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhna halal niku bayyinun haram niku nggih bayyinun ay wadihun tegese jelas nampak niku jenenge napa niku halal nggih wis akeh wong sing ngerti perkara sing halal. Haram yo akeh sing ngerti wisan. Dudu ndak ngerti nang perkara sing haram niku. Kabeh wis diterangno padha ngerti. Muttadihun la yakhfa hilluhu. Pun jelas ndak samar kehalalane. Napa niku halal? Dawuh Imam Syafi'i wa huwa ma lam yarid dalilun bitahrimihi. Sesuatu yang tidak ada dalil yang mengharamkan sesuatu tersebut. Gini ku berarti halal punan. Halal nikah bareng setada dalil tentang keharaman. Berarti hukumah halal. Halal engki gak dinto bareng setada dalil tentang keharaman. Nika pun dipastikan halal nika punan. Otaba tada si halal ya tada si haram, tetapi benar barang si syubhat nika. King hanya tada dalil tentang apa jenenge bi an warada dalilun bihillihi aw lam yarid dalilun la bihillihi wala bihurmatihi. Contoh nih koyok ngombe kopi yo gak ono dalile yo terus ya apa yo halal ngoten. Adapun perkara sing haram nggih napa jenenge adapun perkara sing haram ma muni'a min ta'atihi dalilun ala madhhabi Syafi'i. Niku sesuatu atau dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk melakukannya. Fa huwa ma nasullahi aw rasulihi aw ajma'al muslimun ala tahrimihi. Niku menurut ketentuan-ketentuan saking Gusti Allah lan utusane Gusti Allah lan ijma'i para ulama atas keharamane.
Wis dia kena atik lek barang haram. Weh cetek utik mula barang yang haram ya jadi utik. Atik dia atik dua. Anak kerena sehalal haram aja. Seharam halal aja nikah pun. Lah berdalil cek bahwa nikah haram ki pun haram punan jadi utik punan. Pada jelas nikah punan. Pendapat Imam Abu Hanifah haram jiyah ada dalil halal sekali. Malam yarid dalilun bihillihi fahuwa ammu. Ini kan lebih umum. Tiba-tiba orang mula tak ada dalil sing laki kimpon nika pun haram punan. Neng pun kan kantom pun cek sampai ngal bengal punan. Ya. Apa perkara jeme haramaki bi syariat? Imma bareng seharamaki ni kepacet ngerosak secara zahir, juga ngerosak secara batin. Mufsidah zahirah atau mufsidah khafiyah. Contoh sezahir mabuk. Arame haramaki, kipun jelas cara mabuk nih kah? Dak badan rosak. Ini kan mufsidah sezahirah. Bada si khafiyah si tak katon zina. Tak katon kerosaknan ke tak katon cuma ki pasti rosak mulai beda penyakit aid. Si tak katon beda juga madharratah atau mafsadana si tak ketela. Ana penyamana se napanya mana se beda se zahir beda se khafiyah. Se zahir yang kita enga perkara se mentemaki atau tak mentem keng langsung semaput racun kasamiyat racun legena punan racun haram dikonsumsi jelas nih kan apa karena pun madharat mafsadah nih kan zahirah beda se samar kia haram samar apa daging sehasil sembeli tak kelaban cara Islam tak ketelak nika keharaman nah benian bareng racun langsung ngaglibek mate benian bareng azina apa ya muskirat bareng si amabu aki ketelak bareng si tak ketelak zina atau ngakan daging gelak saya sembeli di luar orang Islam, orang di luar Islam, ya. Ini kamu tak ingat teteh kau leban panjenengan dalam masalah halal haram. Nah ini kaki lebih bedes lebih repot boleh, yang kita nikah. Syubhat atau mama bainahuma wa bainahuma umurun mustabihatun beda perkara-perkara syubhat. Taib. Al-Imam Al-Ghazali lewat abu annal harama kullahu khabithun annal harama kullahu khabithun setiap perkara haram kullahu sekabina khabithun cuba khabith. Jadi syariat agama nika mengharamkan sesuatu pasti beda madharatah, pasti beda bahayana. Syariat agama menghalalkan sesuatu pasti aman dari madharat, pasti aman dari mafsadah, dari barang si bahaya aki. Arapa judi me haramaki, arapa ma ngecok apa nyamana haramaki ban sipitor ta barang si haramaki kila. Ki karena pun beda madharat menika. Beda madharat, beda barang si bahaya. Tadi khabith pendabun Imam Ghazali. Haram je pak. Haram enje are haram kene sobung. Haram sara anje tak pate haram. Ya, haram sara are tak pate sara.
pokon jan Imam Ghazali haram je kapi khabith beda lebih akhbath walakin ba'dahu akhbath min ba'd coba keng beda lebih coba contoh beda orang zalim da orang fakir mon zalim kering soki zalim kering soki khabith tapi mon zalim da orang fakir akhbath lebih coba boleh ngalak di reng soki coba aja deh coba cara ngalak di noreng tandi cobaan boleh nih kak ngalak di noreng biasa khabith ngecok di reng biasa zalim otaba kelaban cara kecok kentit korangin di noreng biasa coba din kanak yatim lebih coba boleh paham lagi khabith ngecok khabith ngalak dina khabith ini kayak tamu orang je todus tamu pangeran je todus khabith ngecok di reng biasa coba je lah tapi ngecok ngalak di orang sesoleh lebih coba boleh wah ya ngalak min ghaniyin au fasiqin au qawiyin ngalak di orang sekuat ngalak di orang sesoki ngalak di orang sefasek wah karo le ngecok kecok sekali coba aja tapi lebih coba boleh mon ngecok di orang setandi bener aja nasa boleh buta seketebu kan ke orang sandi 5 juta kene tapi kan ke orang sandi ning seketebu nih kakapin ki lebih coba bener ya maka debu Imam Ghazali neka adalah haram neka adalah kullahu khabith coba tetapi beda lebih akhbath beda lebih coba boleh ngki peneka ngalak di reng taneh ngalak di reng fakir ngecok di noreng se lemah ngecok di noreng sesoleh ngecok di noreng kanak yatim neka akhbath wa aghlab lebih coba dan lebih bahaya neka daripada ngalak di noreng se soki ngalak di noreng se fasek ngalak di noreng se kuat coba kian pada kategori khabith tapi tak secoba tak lebih akhbath sepaling coba adalah ngalak di noreng se fakir mereka nah di antara keduanya halal dan haram aneka beda perkara saya tak jelas bainal halal war haram al wadihain si halal haram kula ampun jelaskan pada oning perkara si halal gue sampean pada oning ngalak di noreng ya susah ngecok di noreng ya susah ya beda perkara saya tak jelas lah haram aneka beda saya nampak beda saya tak nampak mabuk nampak racun haram sebab ngerosak kebetulan beda saya tak nampak muskirat kenapa saya tak nampak gila daging makan daging ini tak nampak ya atau zina juga tak nampak maksudnya tak ingat orang se haram se nginum khomer napa nginum racun gila langsung katalah geblak langsung teler ben neka contoh beda saya tak samar beda saya tak samar beda saya samar dalam haram neka lah perkara dari antara dua saya jelas neka halal ya jelas haram juga jelas ampun pada nampak halal ya jia perkara saya tak ada dalil tentang keharamanah berarti halal bereng mun tak ada dalil tentang keharamna berarti halal. Adapun haram juga jelas. Apa haram? Ingki peneka sesuatu selarang ngelakonin peneka dalil-dalil sing ngaramaki tentang ngelakonin bareng gelek banyak dalil sing ngaramaki ngecok mabuk ben neka adalah haram ben haram neka karena beda mafsadah larang abi syariat kala sebab beda mafsadah beda kerosakan baik secara zahir atau secara batin yakni zahirah beda khafiyah haram nikah karena merusakan beda secara zahir minum khamr atau racun bersetak katon ngakan daging setek sempili kelaban cara Islam kemudian zina aneka tak ketengal. Pendapat Imam Ghazali belin boleh. Imam Ghazali berpendapat haram kapijir ya. Cuba keng bedes lebih cuba boleh.
Kibenika ketika keharaman neka mengambil zalim ngecok dinoreng setandi dinoreng sesoleh kana yatim neka benian bi ngalak dinreng soki orang sefasek atau orang sekuat. Nah mater bisa menghindar dari perkara seharam neka empun jadi ote bareng mula jelas punan banyak larangan tentang keharam napa nikah dari masa kira haram re apa halal lah. Oh ada cara, ada cara tahu sana ngeneng pon. Oh akad. Dorma cara. Oh ada cara. Namun tak tahu cara na ya haram. Mun tahu cara na ya halal. Ciri na tahu cara na. Benih tawan cara mau urusan nikah nih. Akhirnya temu orang cara riba. Ya haram ponan. Bonjok ada cara. Tak bisa sebelum riba ya dari riba. Tak kening nak kerena benika. Paham iki? Ya, nyaman khilatur riba, riba orang yang semenghila riba hukuma riba. Bener terpenteran musuh pangeran, empun terima halal jiri lakonen, haram nika hindaren. Nah di antara dua benika, di antara bainal halal wal haram al wadihain, bareng si ampun jelas bernampak kehalal nah, jelas bernampak keharam nah, beda umurun mustabihat. Beda perkara saya ghairu wadihat, beda saya tak nampak halal dan haram. La ya'lamuhunna keng jarang orang sing ngauningin, tak sekapina. Ieu banyak sebagian dari orang-orang manusia beneka sakone sing ngauningi. Banyakan saya tak ngauningi, banyakan saya tak ngauningi tebeng saya ngauningi. Bareng mun syubhat, ragu halal haram. Hindare. Sampai nalako berempat bajerna langsung makin tak osom bajeran napanya mana tak osom bajeran se cash makin lebih transfer kapi setiap pekerja pabrik ni kan makin andi rekening bajerna sebulan umpamana ke baik 2 juta mak masuk 2,5 juta cek moro hukume haram ya cek hukume halal gelu are ragu ki mamang urus gelu dak keuangan engkau mau oleh seberir ya dermer ya padahal tang bajaran 2 juta mak lebih 100.000 mak lebih 200.000 onja bandin banja aja moro langsung marikan kata urus boleh dak bendahara ada dermer kok takok bener tangan dek ria sampean ki ragu nek ki mamang mun pacet mamang ada saya tahu maka ada pun ulama nek cek sampai dadi konsumsi makanan cek sampai deer karena termasuk waro'an mun sampean dadi orang yang sewaro kini kalau kita ku syubhat nika meninggalkan sesuatu yang syubhat karena tak bekal ongke derajat saya takut ke Gusti Allah kecuali ninggal lagi perkara syubhat tak bekal ongke derajat saya muttaqin saya takut dekat derajat saya takut ke Gusti Allah kecuali kalau bencana meninggalkan sesuatu yang syubhat. Ica buang dari mereka kadung masuk ke bayi sosial. Asal haram bisa jadi halal bisa. Contoh harta rampasan. Bodoh peperangan antara umat Islam. Berengoreng tahun le kalah. Tapi ketika umat Islam nih menang, jarah nih hartana. Asal haram nih. Tapi karena pun dalam medan peperangan jadi harta ghanimah. Anapa mau oleh ghanimah? Padahal ngerampas di noreng karena mau nekan di orang kafir senjata kan di orang kafir kemudian kendaraan kan di orang kafir alat-alat perang kan di orang kafir jelas kebenaran Islam boleh makanya soro rampas bi Kanjeng Nabi orang bini dalam peperangan karena ki butuh orang bini untuk pengobatan untuk masakan mungkin ki ngajak orang bini orang kafir kalah orang bini bisa jadi budak sebab Arya mau beli boleh ada orang kafir kela orang bine arongandung keluar anak orang kafir boleh tapi mau nikah andi berong Islam mater aman Indonesia ini umpama perang Indonesia umpama ya mater enje perang bi orang kafir maju abu nang ada oleh reng bine halal reng bineen reng kafir maksudnya hartana
dadi ghanimah, dadi jariyah, ring bidan ke dadi jariyah. Cek saking ngebereng maji abu repa beli boleh. Ya anan ring kafir reki keluar anak. Berhubungnya kan di maji abu. Dadi anak ring Islam anan maji. Lah kan lumayan pun. Mun anak situ, mun anak kan lemak. Taran banyak anan ring kafir. Salah tak oleh haram nih kata kening tiuti. Dadi ghanimah halal akhirah. Paham iki? Dadi mun beda perkara saya syubhat cek sampai kau lebih banci dengan bengal tiutik barang syubhat nikah. Barang saya tak jelas halal lah. King sampean pun ragu menikah. Contohnya ingat orang nguan hewan. Arya tanah na sambian beda geleng atau beda tanah kosong. Mari senika ning kantoh mengkang orang saben orang karang na orang. Maka sambian cek nengingateng ngari mon nguan. Kebeteraki masuk ke mengkang orang. Melahan orang cara ni jauh malah tak semak desek tengah ada mana syubhat ni kenyaman mulai bengal ke barang syubhat bekal bengal ke perkara se haram karena haram ni tak mau raja dari barang sekene kada dari barang sekene penikah terus nyabu pagi orang gelek ngajak dekat barang selebih raja boleh kita ada ngenteng aki ni kah. Jadi mula kemungkinan neka obeng saya masuk ke rekening sambian neka kemungkinan halal ya kemungkinan haram fal wara'u tarkuhu maka selebih wara' adalah meninggalkannya benar berarti pas saya cari benar berarti pas saya buang nyari selebih manfaat melaki paping pokok cek sampai tadi konsumsi makanan masih bagi ke orang mau dibagi ke orang udah tadi kakanan lampu penerangan sampean oneng nih kah, sampean ragu nih kah halal haram ragu. Bagi kau orang tarik lah pada bayi man bagi da orang barang saya ragu kia. Saya bagi kau orang saya aroba kanan bagi sekira sosial. Napa bayi ponan? Sekira manfaat kan ke orang banyak. Lenika kau tu kau leban dengan at-taharrus harus menjaga diri dari perkara saya tak jelas penikah. Ya. Serana orang takut dekat barang sesyubhat yakni menjaga diri famanit taqwa syubhat serana orang setakut dari perkara sesyubhat ay taharraza anha wa tarakaha faqad istabara'a maka orang-orang neka benar-benar ampun membebaskan diri hasalalahul bara'ah melepaskan diri lidinihi kang kekurangan agama nah sampurna agama orang ni kemudian diwaro. Lo harus ngurus dunia na orang le. Sing ngurus dunia na orang mun sampai ne beri tetapi neka pon mayoritas hasil lakona hasil kerja na orang neka haram ki benedeng megendeng. Kau tu tahu kalau banci dengan sompri dari dimmer ya. Mun kira sompri neka pon kebanyakan mayoritas sah adalah perkara seharam. Engki pun nampak pun jelas nih kaponan. Mau neki mengremeng tinggal lagi jadeur. Maka mau orang neka orang seninggal perkara sesyubhat gelak berarti orang neka hasalalahul bara'ah lidinihi faqad istabara'a ay hasalal bara'ah lidinihi maka bebas dari perkara-perkara kekurangan di dalam agama sampurna berarti agama orang neka. Nah jarang neka. Wa irdihi nama baik juga tak kira cacat bi orang minat ta'ni cacat bi orang celat bi orang tak kira umpama beda perkara sampian orang banyak nyangka ni kada perkara syubhat tak bener syubhat ni kita jelas tak nampak sampian oning ni cek halal orang ngaranin syubhat tapi sampian ni oning jelas cek halal king orang ngaranin apa syubhat fala haraja alaihi minallahi fi dzalik maka tak dosa orang ni kamu ngelakoni keng orang kabeh nyang kerja syubhat tapi sampean jelas halal lah ngaran nek halal tak dosa munggu pangeran karena sedeti napa neka sedeti ukuran benih
Okoran penyanana manusia tapi penyanana sambian benika. Akan tetapi selebih selamat kang kui menjaga diri dari ocaan manusia, dari rasan-rasana orang, dari celatok-celanan orang, kelaban sebab sampean ngelakuin perkara yang ke syubhat bi orang benika, maka tarkuhu hina idzin hasanan, lebih bagus mun sampean meninggalkan sesuatu yang ke syubhat bi orang banyak sekalipun sampean oneng nikah halal. Paham lagi? Jadi sosial ini juga penting ya, karena hukuman sosial ini beragi ya Pak. Orang tak yokom bi polisi, tapi yokom bi sosial, yokom orang, sangkaring coba, engki beragi ya. Hukuman sosial nih kan, makanya cek ngalaknya mana tibi, coreng halal anu apa, bener halal, keng jan orang ro tak bagus, jan orang ro coba nyalai adat edina, cek terus lagi, beda syubhat nih kan bener hanya sekedar makanan, pikiran syubhat ya beda, pikiran syubhat nih kan beda, kelakuan syubhat ya beda, kakanan syubhat ya beda, tapi kalau bener itu nyetok, pikiran sesyubhat ki beda. Pikiran sesubhat, wati subhat ya bada, wati subhat, jima subhat nyaman geng, mentempat sesubhat dia, aku ubi dan aku tak iyun na, kadang tak tahu, kelampin apa ada, aban pada baca kemper dia, subhat ni kan nyaman, mati lampu, jadi mau sampean sebungko, embun bi anan mirip, ngesteteh. Sampai apa ada, betul apa ada, kengkaro beda umur, embun ki serak ngode, montak ngestete bahaya apa nih kah? Akhirnya kulaku agak aja ngaku bin, tato nembun metuan, hari ya malam baru aku, tato embun, sampai apa ada, jadi tak harus menjaga diri dari perkara sesubhat sekalipun jangan sampian halal tapi can orang nikah penyanan orang nikah termasuk syubhat melakukan sesuatu nikah menurut pandangna orang yadhunuhun nasu syubhatan wa huwa ya'lamu annahu halalun ya bener tada tu sama ku pangeran keng selebih bagus tinggal lagi menikah takut dadi rasana orang takut dadi rameh ning masyarakat karena sampean toro orang nah jadi enggak orang nguan mula orang ni kapon bengal deka larangan-larangan nah Gusti Allah karena setiap orang ni kan di larangan setiap negara andi larangan betes Indonesia bi Malaysia betes kecamatan Rembang bi Wonorejo pada andi betes lah Allah Ta'ala juga nanti betes wal ma'asi himallah maksiat nikah adalah larangna Gusti Allah cek melampaui nikah bukan dina lah ladin lebih sekuni subhat lebih sekuni boleh depak ketus sajalah kengon sampean menghindar dari sesekuni nikah nyari selamat, nyari si aman tak bakal depak dek bareng si syubhat nikah nemoh bareng nemoh tak temu halal lah tak temu haram benih rezeki aja pecek jelas segelu mun sampian orang sewara tak bengal Pak ngakan bareng si tak jelas ria namanya jalan, namanya dimam paman. Ya kok takok dinoreng kok takok tak halal takok. Mun sampean nyerap, ya pamit masa nyerap. Merengkona kan nyerap, tapi nyerap merengkona ini kan ngocak baca sebelum. Engkau takok lain areh tero cukup pao ya. Pola beda pao nak kaki keker, minta halal lah. Oh ya kala tak apa-apa. Korjak ngibat tampar rembian. Ya molong nyaman aja
Jadi maksiat nika, ma'asihi, maksiat ini adalah bumeh larangan, ibarat bumeh larangna Gusti Allah. Faman dakhala himahu birtikabi syai'in minal ma'asi faqad istahaqqal 'uqubah. Dan barang siapa yang masuk ke tempat atau bumi larangannya Allah, yakni maksiat bengal, melampaui batas, siampun lebe-lebe tesah muku syariat agama, faqad istahaqqal 'uqubah, maka orang ini benar-benar berhak untuk menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mula waman qarabahu semak dek maksiat, tak langsung maksiat. Semak kada ada orang sing ngelakonin maksiat. Ada subhat kir ya. Akan ca sampean bi pamabuk, akan ca sampean bareng pengguna narkoba. Ben orang-orang yang berbuat cuba akan cetok yusiku ayyaqa fihi, bener bareng tak mungkin lah sampean bakal terjerumus dengan orang benikah. Hindari ada subhat ya. Engkau deki mon ngakan bi ria bejera kiri ya, tak gelem tak nyaman gelem engkau tahu ria lakon nyopet lakon ngicok kebeteraki nikah kau leben panjenengan ngakan bareng si haram walaupun tak jelas kan tahu ning sampean nyopet tapi reka lakon nak ada jeria, tapi mon sampean menjaga diri tak mak semak doreng benikah, insyaallah selamat. Maka bagi orang yang berakal hendaklah menjauhkan diri dari perkara haram kullat taba'ud sejauh mungkin. Fayambaghi lil aqil ayyataba'ada 'anil muharramat kullit taba'ud napanya mana pejauh jauh nongku anil muharramati kullit taba'ud pecek jauh nongku dari perkara haram nih. Ampun insyaallah cokopen perkara halal. Sokor le jauh ongku dari perkara haram, maka insya Allah bi Allah Ta'ala bakal cokopen dari perkara halal. Pejauh ongku. Keng mula mak semak dari perkara haram, ampun tak yurus halal haram, tak ngurus wis pokok hasil pokok pese. Monoreng warok tak senika, takut tepak subhat ya. Sombong, bi orang kafir. Nerema ya deki ya aku deki bangunan ini ke orang kafir tak terima tak lemah bangunan ya lebih bagus sih jangan nerema takut ya aku takut deki jadi ramen ya mau tadi pesen ya bangun ben saya suruh bangun siapa jadi pesen yang 10 juta bangun moro masjid itu perompak moro masjid itu peropu renovasi tingkat pesen 10 juta akhirnya sebodoh pese pun tak ngurus lah. Pokon mare nah. King kadang orang ngurus masuk tak kenceng. Arab iki sebab nikah punan. Lebengal mak semak de perkara saya tak bener benikah. Jadi mon tadi pese cak bangun. Malah tak pese ben seroben. Pejauh nak dari perkara haram ni. Akhirnya masih senu terima boy. Padahal tahu lah lakon nyenno je lah lakon nyenno lah dak boleh lah jual jiaan je. Kengdeng megendeng baca deng megendeng ni kemon warok kita poron. Engki. Jadi napa ilmu ni ke beni kang kui oma tak tahu tapi kang kui menjauh dari perkara maksiat, menjauh dari perkara haram. Beni asam oh tak apa sepenting tahu jaran lah. Akhir ikhla ada haram lah, ada maksiat lah. Engki. Jadi mula orang ni kampung lah jauh, berada penghalang di antara orang yang penikah ben perkara haram gelak, insyaallah bakal terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangki kormah etranena terane dalam Kanjeng Nabi tanah Kanjeng tapi Kanjeng Nabi mangki korma nemu tak ada Kanjeng Nabi cek saking engkau ria tak kebetir arya sodako kakan bingko tapi engkau kebetir tak kok ria benda sodako sedangkan Kanjeng Nabi tahu lihat ada sodako buang bi Kanjeng Nabi tak ada nek nyaman bab waro nyaman bab waro.
Ala kulli hal, mula orang nikah ampun terjadi deeren si haram kebetiraki nikah aperian kapi, karena Allah Ta'ala tak bakal nerima ibadah orang kecuali orang setakut dekat Gusti. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu, hanya saja Allah Ta'ala akan menerima minal muttaqin, daripada orang-orang setakut dekat Gusti Allah. Adapun orang se aklul haram wal mustarsil fi syubhat, dia berani melangkah terhadap syubhat, falaisa bimuttaqin alal itlaq, maka orang ini dipastikan ampun ekocak bener yang setakut ke Gusti Allah secara mutlak. Bengal perkara haram atau mencoba untuk melakukan perkara yang syubhat, saya tak jelas halal ben haramah, laisa bimuttaqin alal itlaq, maka orang nikah ampun secara mutlak tekocak orang setakok ke Gusti. Sedangkan Allah Ta'ala nikah nerima ibadah orang setakok ke Gusti Allah. Dari kakanan kepi pakaian engki mulai hasil gosop cangku ibadah, belum boleh tanah ngerampas din orang ngeng sergeng sekelan geng sekelan gen sekelan. Dari kami orang nikah tadi sampurna ke mana cek pun letak pangeran boleh tak katako. Al-Imam Abu Dzarrin beliau mengatakan, apa ada Imam Abu Dzarrin? Maka lebih tinggi boleh Imam Abu Dzarrin. Tamamut taqwa ayyattaqillaha al-'abdu bi tarki ba'dil halal makhafatan ayyakuna harama. Kesempurnaan ketakwaan kepada Allah, seorang hamba meninggalkan sebagian dari perkara yang halal, meninggalkan sebagian perkara yang halal. Belin mone ninggalaki sebagian perkara si halal, bener perkara si haram. Arya sempurna natako ke pangeran, meninggalkan sebagian daripada perkara yang halal, makhafatan ayyakuna haraman, takok separuh dari terjadi si haram. Dalam aja, jadi tak sekapina laku laku, tak sekapina kakanan halal mun halal, engking takok kebetir, ada sempurna iman ya. Tamamut taqwa ayyattaqillahal 'abdu bi tarki ba'dil halal. Kesempurnaan ketakwaan kepada Allah kendi mau korna manakala seorang hamba meninggalkan sebagian perkara yang halal, makhafatan ayyakuna haraman, kebetiraki takok perkara si haram. Benih takok haram, benih takok haram. Jadi kimun sambian lakon ika pun lah yang kebhal luwes lah, cak le tolian boleh, cak le tolian boleh. Kini kapon si halal ni katakuni, cak anak kerana sa lakwa boleh, ruwa boleh, ria pola nyoba ruwe, kebetiraki aro takok deki masuk deke labeng haram ja. Sesitung rela takonin, papancet, pa istiqomain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, atahu ghulamuhu bilabanin fasharibahu. Andi gulam atau khaddam, pelayan, tiba-tiba anak nikah ngebe segelas susu. Faqala lahul gulam, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mare yenom atanya deka napanya mana sera gulam ni katanya kula ni kebiasaan meri ke sampian atanya mak mangken sampian tak tanya walam tas'alni an hadzal laban kuntu idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu. Setiap aku datang kepada engkau dan membawa sesuatu, pasti engkau bertanya kepadaku. Jangan kanak nikah. Tapi sampean makin nikah tak tanya, susu ore dari dimah. Lah, karena ngedi ngak nikah. Sera, sahabat Abu Bakar nikah, ngeding ocaan ngak nikah, padahal pun lah kadung
Pemasok kadung eyenom ketika mereng ocaan dari kanak ngode beneka. Cetok nika bisa dinabuakan cetok. Cetok sampai ngota. Keluar boleh nika susu nika. Gara-gara taatannya. Susure dari dimah. Kareka dong eyenom. Cetok gerungena sampai melukok canding jabo sampai ngota. Engkau tak gelem metang tabu tersisa perkara-perkara syubhat sing engkau tak tahu halal haram. Waduh. Iki nika pon lah sahabat nika. Pon kuli sampean kili cek sini kecek sara gelung kada tak koyo. Tak koyo yes ma yes bi orang. Ya paling enten harus ngestete, paham iki? Harus ngestete sek gawe belanja ke anak, sek gawe ngirim anak ke pondok, gawe sangun anak sekolah, gawe belanja anak ben keluarga. Engki cek ben saroben, cek hasil bareng sini saya tak nagena karena pun mau nek belanja dari perkara si haram, perajah dari perkara si haram, sanguin dari perkara si haram, kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aula bih kama teking setombu dari perkara haram maka ada kenangan sepatot kecuali neraka. Jadi sahabat Abu Bakar nikah kebetir ngak nikah akhirnya beliau nikah sampai napanya mana keluar berengak nikah dari tako napanya mana terjadi bareng-bareng sini benih. Ala kulli hal Pak di sifat warok tekak pun sekoni cek sampai tak ada sifat warok nih kah paham iki jadi mungkin selama kau leban panjenengan jadi orang si warok maka orang ini kau ahli ibadah jadi ibadah ini benih karo abojeng sampai ngecap deh ini benih apa sah sampai kurus benih tapi sampean aja ke dari kakanan dari kelakuan dari perbuatan apapun sesubhat ngelakonin kelakuan deeren pakaian mun sampeyan tak jelas halal haram tinggal andi sifat warok cukup nih kebon kebe ibadah nih kun wari'an takun abadan nas jadi orang si warok maka sampeyan ekocak orang si paling ahli ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun orang nika berakal ongku maka orang gelap pasti andi sifat warok. Al mar'u in kana aqilan wari'an ashghalahu an uyubihim wara'uhu kal alilus saqimu ashghalahu an waja'in nasi kulluhum waja'uhu. Orang ini kemudian diakal maka orang ini akan perhatian tentang aib kekurangannya sendiri. Cukup sifat waro' nikah menjaga diri sendiri, menjaga aib diri sendiri daripada ngecek kesalahan orang, nyareh kekurangan orang. Kelaban sifat waro' cukup aben tibi saya koreksi, tak ngoreksi kelakuan orang. Kala alilus saqimu ashghalahu an waja'in nasiku an waja'in nasi kullihim waja'uhu enga orang an waja'in nasi kullihim waja'uhu sebagaimana orang sakit aban sakit tapi mereka orang sakit kan aneh nih aban sakit mereka orang sakit aban tak ngetela mereka aja ke orang saya tak ngetela jangan aban tibi tak ngetela kok aban tibi dia sakit kok. Tadi kita aja ke saken orang, saken abe nikah, pak ongkuan, pandi sifat warok. Orang yang berakal pasti andi sifat warok nikah pasti. Sebagaimana kelak riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debu dekat sahabat Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun gani'an takun ashkaron nas, wa hibbalin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minah. Teti orang sewarok maka ben teti orang sepaling ibadah. Teti orang senerema ben pasti teti orang sepaling asyukura manusia. Pecinta ke manusia sebagaimana ben manusia ka ben pecinta ke manusia ke orang lain sebagaimana aben ria cinta ka ben tibi. Mun ben tak seneng diperlakukan bi orang lain kata jia maka ben dia sampai memperlakukan orang lain kata jiria. Mun sampean seneng diperlakukan ngak nikah maka orang lain perlakukan seperti nikah. Seperti hal menikah. Nah, ini kau sempurna. Terakhir, warok ini macam-macam.
beda waroan orang si umum. Waron orang umum kibeneka waraul awam tarku syubhat. Meninggalkan sesuatu saya tak jelas halal haram. Aneka waroan kulit sampian umum nih kak. Beda si warok si khusus. Beda warok si khusus. Apa? Meninggalkan sesuatu yang halal karena takut haram. Wah ini khusus boleh ini kah? Jadi tak kabin kelakuan si halal itu kelako. Takut apa si haram. Warok si khusus ini kah? Ki mungkin mantir muka kulit sambian de pak aga benikah. Ini de si khusus benikah. Jadi mula orang yang pernikahan di sifat napanya mana sifat warok menjaga diri dari perkara, dari kelakuan, dari perkara-perkara. Setuju pun antak benikahkan anto pakaian, kelakuan, kendaraan, apa sih kandiku sambian? Pejak jelas halal lah. Karena ini keaperian ke ibadah kuliwi sambian. Mon kapi kakanan ekakan, mon kelakuan kapi ekalakoh. Lah ini kasih kebeteraki, tome pada perkara saya larang tining Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala andi larangan himallah, andi larangan mayyarta haulal hima yushiku ayyuwaqi'ahu. Sapan orang si nganguan hewan ning bumeh larangan gelak benih barang tak mungkin eke beteraki hewan ternaan sampian bekal ngakan dekat ladang-ladang orang ya mau nembi tak tu sesasi ngoko nembi sering nembi saya sandi ji saya tu siapa engki jono apa masalah kok jereng kok tak norok ngakan mon bani tak ngakan rebe embin saya ngakan rebe noreng saya ngakan padi noreng saya ngakan ya nah jadi nikah bab halal ben bab haram pace napa nyaman pace serius ongku nikah karena ning akhir zaman nikah ampun sulit penikah ya nyare orang se ajegah dari perkara syubhat penikah ya saya tak jelas halal haram apa nikah ki orang se mungkin kerjasama bi orang se mayoritas hasil dunia ini ke perkara se haram ini ke juga perbuatan se syubhat. Oh tapi kemungkinan kinangan berdelako lain engki walaupun tak tome beda perkara se haram neka tapi mona al makhlut al mashbuh birriba engki minal amwalil muharramah engki hindar emponan mon mula pun cek jelas amma in ta'akkada aina hadza min ainil malir ribawi fa innahu haramun ya mun pacar jelas ponan hasil lakon pun lah haram ya jelas haram mah saya tak tahu sampean mungkin ki oleh warisan mungkin oleh sanggolan mungkin oleh dari harta-harta selain awal jual na apa nah mungkin kebeter hindar keng walaupun jelas engki beni syubhat pole mulai jelas ini kaponan bahwa ainul mal ribawi ainul mal haram ya haram pacet lakon pun lah jelas pun lakon barang haram cek deng begendeng kotu pun lah duna syakin nika tanpa keraguan-raguan nika ben nika tak bitong syubhat nika wala yu'addu minal mustabihat mulai jelas ampun tak masuk dekat barang syubhat ngurus lakon orang ngurus itunya sing ngurus itunya orang siapa King sampean kudu ngurus mun ari mun lah kerja sama ala aku ada orang orang relaku tak bener mun lakon sampean halal tapi se hasil lakon sampean ni kan dari barang si tak bener hindar emponan male selamat karena kaula ben panjenengan iman ni tak bakal sempurna sampai ninggal perkara syubhat agama ni kan male selamat paham iki malai selamat mula agama tak selamat pak mula agama tak selamat naudzubillah jadi umpama sampean meleh lebih susun pebeli benih rezeki dia bungku tak minta moro bodoh ya mun sampean warok pebeli ternyata orang yang saya jual enten pacet lemeri lebih kangkui sampean ya terima keng pebeli cek moro lebih susun lebih apa saya lebih saya kebeli lebih melempak oleh lemak etaning lemak beli dia lebih ungki sekelangkung sampai ne poci bi orang sampean mun sakone bebeli mun banyak neng
Mun kau nek lebih 1.000 beli, mun lebih 1.000 ada. Memulai mang pun beli apa enja. Sepenting karo tek kakan mulain pun. Kebeli bensin jan. Mar dia bengal pun nek kakan kieu pak napa aja. Lah bercajer. Ada tak mungkin yang mulai istirsal fi syubhat nih kah? Mulain lanceng, mulain bengal bersyubhat pasti haram nih kapona. Ya, mun bareng-bareng saya tak jelaskan nih kang STT. Mentar muka tete ilmu manfaat. Ya, mentar muka kauluban panjenengan jauh dari perkara syubhat nih kah? Napa boleh dari perkara haram karena syubhat nih kah tajurru ila saghirah was saghirah tajurru ilal kabirah. Karena syubhat nih kah ngajak deka bareng sekene dosa kene. Syubhat ngajak deka dosa dosa kene bakal ngajak deka dosa raj. Terus nih kak ibarat lalan nih kak penter setan nih kak baca menesoro ngeklal penter kola kowala aslu kowala ala wazni fa'ala kulibat hudifat fasoro haram kudutin setan yang dieklalan gia subhat kade marde bengal bareng sekene ngalak ruang ngalak ria ngalak rajir ya orang korupsi tak mau rajir wah. Encan bang napi kejahatan bukan karena ada unsur kesengajaan tapi karena ada kesempatan. Waspadalah bener wah mau tak waspada tome bongku wah. Nah jadi cangkep enteng nih kah syubhat nih kah jadi lako apa boy lako dek sabe lako mun nemo napa neng sabe cek muroke boleh je urus gelu paham iki lako ma bola sampean la korosoan mun barang bener cek penyak ya barang bener penyak malah bele kocak rosoan padahal ja tak bele aja selene buto aja ya asal tak seneka mulai bengal wapal mulai bengal sampai bengal serajam ponan ya mentar muka pada selamat dunia akhirat termuka tambah rezeki sehalal barakah amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Sayyidina Muhammadin adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ به وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفله ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء
وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخي عاقل بن سالم قدوة رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا حسن الشاذلي. ثم إلى روحي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الأبارس والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ووصول الإمام فريم. ثم إلى روحي قطب الشط والبلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسن الهبشي ووصول الإمام فريم. ثم إلى روحي قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر. ثم إلى روحي قطب الواضي الحبيب عبد القادر مجيد الحبيب الله محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي الحبيب علي بن محمد بن طارق الحداد قطب الغاث الحبيب بكر قرسي صاحب الحال الحبيب محمد بن هاشم قرسي وأصول ما فنوت من الحبيب شيخ بن أبي الشيب وطبوتي والحبيب عبد الله الحداد سانين والحبيب حسن بار والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف سقاف كبوناقوم والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الوقي والحبيب صالح بن حامد تنقل والحبيب مسلم بن الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدان وحبيب الحبيب أحمد بن صلى الهدان سلام ببنونgan. ثم إلى روحي كهجي جاسم نور سالم وزوجته وكجي هاشم رافع وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما. ثم إلى روحي كهجي عبد الله محسن وزوجته كهجي عبد الحليم جاسم كهجي معروف عارفي وأصولهما وفرهما. ثم صب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الجاد الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويسع من الحلال أرزاقنا ويغفنا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطل أعمارنا في طاعته ورضاه ويمن علينا بكمال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء بسلفنا الصالحين. أن الله يعطي كل سائل منا منكم سؤلا ومعمول على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير وعلى معاملة وكل خير وفضل وعيم من كل بؤس وضر. وعلى من سلفنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.